بریتانیای کس و کومن کو سوج لپراوا سوریه و دا آلوزیا سوریه دا کرنه جزا کرن دا بریارا بریتانیای دا ناوه محمد جاسم ابو عمشا و سیف پولاد ابو بکر در باز دبن. هفدمی هولدانا سپیکرنا روی وان جهل حکومتا و گوهز و بریاره که بریتانیا وک بروس که بسر وان کومن چتوته. بتوانا پیکانینا سوجان لدجی سیویلن پراوه و آلوزیا سوریه ده سیکوم و شش کس جهل بریتانیا وتن جزا کرن. محمد جاسم ابو عمشا، سیف پولاد ابو بکر، غيس دلة، مقداد فتحة، مدلة خوري وعماد خوري دكفن برجزايان. لتنشتا بيكي كومن چتا سلطان مراد سليمان شاه وحمزاجي هاتن جزا کرن. دبريارا بريطانيا دتي گوتنكو ريكارن ما لدجي كسنكو مها آدار بجداري تنديا لپراوا سوريه وهمجي سوج ده آلوزيا سوريه ده بيك آنينتن سپاندن. اف جزا دركتنا جوالات قدخت که مال و ملکان جي دجمدينه. هر سه کومن چتا و بوان را ابو عمشا و سيف پولاد بجداري ايريش و كمكوجين لعفرين يجيبونه وحتى وكي بيغا بيجي جهيلا دولتا ترك باتين بريفا برن. لبلد نافا وزارتا باراسيني حكومتا باغوهيز دا جهي خود گرن و هر يك جوان فرقية كي بريفا دبا. نحن الآن قد من الله علينا بنصره وما هو إلا بفضل الله. ابو عمشا برپرسي فرقية شيسو دوان آل حماية و سيف بولاجي برپرسي فرقية حفتة وششانة. أعلنا منذ اللحظة الأولى جاهزيتنا للانخراط في وزارة الدفاع. برينها أمريكا و يكيتيا أوروبا يجي هردو كز دنا باليستين جزاين خود بجه كربون لتبي بيجي چند جاران لقل سروك حكومتا وگوهز أحمد الشرع جويانا بدهان رخصنين مروفي و نام نتوي سوجين كس و كوم جزاكري بلگه کرنا و لهمبري ارقدار کرنا وان دنا با حكومتا وگوهز ده بهيرسن پشتی به بریارا بریتانیای گلوه ابچتا دنا با هزن حکومتا وگوهز ده بمینن آن ویوان بدن آلیه کی.